Once again tubaniriza ino ku Abbey's Franchise Show ku Baba TV. Omukisa gutugemye leero tulini ambassador Kayeyandule. Ninze Ambassador Mohammed Baswari Kezala Al-Haj, Deputy Head of Mission, Uganda High Commission, New Delhi. Abasinga obungi mubaire mundide mwitulu bali abyabufuzi mbaire meya wano waidinda mukulembeza okumala ekiseera n'ebyobufuzi eby'eggwanga ayinga butindi mu diplomatic service nsimye tweyanziza ina ambassador abeyanduire ayinga tujjo nga bwe nabasuubiza omulundi gule tuli kwenda tutegeere enkola ya franchising nichi mu context ya Busoga wano mu context ya Uganda. Ambassador ava munsi India n'abasinga akozesa yaki enkola ya franchising ey'okwigulawo amatabi amangi baba nga brand ya India esobola okuba n'amasaga oba amatabi nga 2,000-3,000 nga gabumye ensi yona so baso kyovana nti bali ni ba biliyona abangi kati omukisa guno gwe tulina gwa ambassador ava mu India twenda tubone nga ye ambassador eyali ku mayor wa Idinda eyaletera Idinda town okufuuka Idinda city ye franchising abona ne chi ye Idinda city efunamu etya obwakyabazinga bufunamu butya Obusoga bufunamu butya Uganda yona efunamu etya ababoni ba Baba TV bafunamu batya. Ambassador kaseerako webale ino Dr. Mutumba ensi gyempangayira mwenaku dino eya Buyindi nsi ekulakulaine ebyenfuna byayo nkani national budget bali ku $1 trillion, not trillion shillings. $1 trillion 2.8 obutabalika trillion tinakatabalika mu Lusoga nakatabalika obutabalika bubiri n'obukutukutu 8 era nga enteekateeka yebwekoba nti emyaka ginena eginaweerako egyekisanda kino kya Prime Minister Modi benda babenga batuuse ku butabalika 5 ebenga ni economy eyokusatu munsi yona kuba esooka ne America eri ku butabalika 2 na kalala China era kuno obutabalika 9 n'obukutukutu 7 India yaba kwedo nga denkobye so their target is myaka ginena bendawe nga atuse $1 trillion ebenga nense esinga yobugaige yokusatu munsi yona okuva gyetandikira mpaka gyekoma. Aho tulina bingi ebyokwega omuboni wa Baba TV omuboni wa Abbey's Franchise Show ku Baba TV ambassador katwitotole buti India baina ebintu byebekolera bingi ino ebyaibwe kulwaibwe nga abantu nga nababikola Tata Bath Airtel eriyo n'obutontono nga mu small scale tukidde bulungi India kuvaira nti yemanikwa mu cottage industry obukolero obutono ngoye biki omuntu osobola okolera mu nyumba mwene mwosula ngotola ku wakisenge kirala mwa ka machine akabikola eriyo ni company edamani ngedo doyogere ku detaita edusinga obukulu nze niwe kituufu datandikawo nga twalina kuba kunsi kuno kituufu ni bajaji yona ya India exactly ate wale batandikanga bakabana bintu bitonaye buti ba diversify nze bakole ebintu buli kimu obagana ni makerenda baliyo mu mutwarize baliyo buli kimu discipline daifewan ayi ngotwere kubyo bekolera bene ng'abantu yes eba wero ba importing era bagula ebintu kuliya bagula ino ayi ate bayine ebintu bebakolera munsi yaibwe ayi nga brands ede ebintu ebyo damunsi dendi direda chirimani ambassador enkola ya franchising ogitegeera bulungi twongeremu oida kwagane motoka nga ya chika cha Toyota. Thank you. Era bojibona ku luguudo ngoloza nti bagigula Japan choka factory kola emotoka eyo ngeri yawo mu Buyindi wene
ekyo zena nakibona kwe nga balebene company eyo eya Toyota franchise bajiwa bano abantu abayindi so ekintu kyabanga kiri made technology wabale aya atenga kiri kole wano wa mu buyindi eyo ni franchising yene eriye company ndala yabayindi memale slow kwira wano duze e Uganda naba meeting mu office yange mwemba senga bali kwenda kwinjira mu Africa ayi nga batandikira mu Uganda ogwo mukisa munene bo bali ku computer software and hardware ayi bali ni franchise edenda ulo ndi kunonyanga obwera wano mu records dange companies de bayina do ndi kwidukira kuba IBM yonka idintiri kudikira atenga ya mani no kale bakoba benda bayinjire Africa bambala okwinjira mu Arabu abo bayina wa amani mu South East Asia bayina ya amani kuti benda kwinjira Africa nga batandikira Uganda nkibona era nabasuubiza nti nenda kusoka kubagemagana na universities da Uganda mubsife tuli ready Makerere University Business School muli ready tuli ready Professor Balunya Professor Munene Professor Moz get ready basobola basobola developing the computer software ngali customized kirungi ne kubanga the company damani edba franchise dire edom bazungu in that choenda chona bachikolera tibaida kukuwa software owaibwe agemagana nibo baida kuwo ali customized mweno ngali adapted mumbera ya Idinda City mumbera ya Busoga mumbera ya Uganda exactly ngagemagani tests ya kitundu so ni wano mu Uganda twine culture ndala tuli basita kange ekyo kigambo kya Lusoga kituufu nti omuntu oba n'ekikyo badadabo kye bakola ni baba oni kye bakola bazaire bo wena kyoyenda okole paka n'abaidukulu bwe tuwa tuli kujja mu city weda kwagana omuntu ng'abaire n'ettaka lye eka 10 ayera yenda asigale ng'ali ku eka 10 so nga omukoba ntuleka planning ettaka ino ndi term services of course bo planning no term services oyinza okuyagana nga eka 3 dikutuikeku aya ngofuse billionaire ayi dino musanve disigaire wodi bakayinga diri ni value mbitirivu so ife tuline enkole ya ife wano nti oyendo obecho made in Uganda era nga buli kimu kitandikira nayo dako yagana nga ni raw materials edindi odizira so tekitegeeza nti tulina kutambula just locally tusobola otubanga tujire mu system eya franchise ebintu bingi bye twansansaniza ku sente okujja ebulaya esente tukendeze ku import bill ya ife exactly tubanga tuli kubye tusaku wano atenga bya mulembe atenga bili original atenga bitutuka ku mangu exactly tubyetusa ku mangu atenga bili mumbera ya ife exactly nga bigemagana nembera da ife edabulido kuba tulina obuzibu amasuuti gano nze ene suit jenvaire najigula India mu Nehru place ayi nafuna obuzibu ngempale ngema nali n'okugigazia so abakola suit eno India nguli batuwa franchise abantu abali mu Jinja Central Market babanga nabatunga amasuuti gano nga brand ya India ayi nga amasuuti gatungibwa wano twaja mu contract manufacturing mukole yaki ya franchise kati amasuuti gabanga abantu abali kujja Turkey China India Vietnam by Idinda one amasuti twaga waja watu kakumba ngesuti ekutuka bulungi bayidife twakula bulungi tuba n'ebisambi binene twaba kunika binati tambula flat ene kuti oli yakutungira suti nga niyo ayenga ni brand ne international nibo jivala ngoli New York osigala ngoli ki atenga no mulembe no go fitting ngeri fitting mulembe go fitting oide milembe gichuka era yabanga bero bottom kitufu ngempale wansi ene ya gate wano fly yabane net ayi butigudo mulembe go fitting ye noza kantu ka atera abantu abayambalanga fitting obanga t-shirt ngebale fitting omuntu twajetanga mukidi agwite
ayo olwaleero kabiri abantu twenda kwambala obwo butugema ekitegeeza be twayetanga abakidi nga tulowooza nti bali backward batusooka okulengera omulembe gye guli kujja aye ekirungi omuso gakyukakyuka n'embeera era buti kati omuso gayina ayenda fitting so ebintu bye twegombeere munkole ya franchising kyendeze ku ambassador munkole ya franchising abayindi kuba abantu bangi basuubula India bayirayo tusobola kufuna malwaliro gandi kuba abantu bajjaine India okuba idanda tusobola kufuna malwaliro through health franchising twafuna amalwaliro amanene okuva India gaida wano opportunity NCD bani policies dado odako yagana nga munsi India tikikirizibwa aye buyindi franchise n'ekimu ku kintu kye bali kutakwina isira bakikiriza era bali kukipromotinga ino kubanga baidi nti bona bakifunamu ngensi kitufera bafunamu nti osobola lekani kuweko kubika ebyamalwaliro mu bindi eri Apollo Hospital eriyo Medanta eriyo Artemis amalwaliro mangi ino agenda ulo nga gali high class so kusinzira ku system ekugunde policy ya franchise joli kwa franchising musobola gemagana lyo bazimba n'erwaliro era balieta Apollo Hospital balieta Medanta in fact aba Medanta bali kwenda okuzimba no mu Uganda ku luguudo lw'Entebbe aba Medanta nga ife katufuna Apollo kibenga abantu abaida for tourism international tourism ku source of the Nile ebya healthcare tibeera liya titwenda tibetagisa flying kuja India healthcare eyo mu India basobola kugifunira wano edinda kati awo tuba tu boostinga tour ebyokulambula byaife kibenga basobola okuyigula we branch Namtumba eiganga ewa ekintu ekyo olikwogera ku kikulu eno nti bwe tubanga tunazimba ebibuganga tunazimba igwanga ebintu bibiri tulina okubisaako eisira ebyobulamu n'ebyobwidandabe eri abantu abasinga obungi kuli eyo Africa bajite ku kintu kirala bulwaire okay okubeera twakulanga batukoba poverty obwavu ignorance obutamana and disease n'obulwaire era TV edamani edu dituportrayinga mu kifaananyi ekyo awo ambassador Soko Sikebwe no Abes franchise show eritola ekifaananyi kyaife ekituufu abalibona sheno mulibona nti dinda erina ebintu ebirungi bingi ebizimba ebirungi streets enungi aye babayirenga balaganga bibi balaganvuza bwavu batolayo negativity eyo yonkani be batolayo buti tulitolayo the right positivity so invest ali eyo destination Uganda idinda wobosookera because idinda n'ensibuko y'ebintu ebifula Uganda y'amaanyi era bw'obatika kwenno bako tujje ku Africa tujje ku Uganda baidana na kifaane kyakye babona ku CNN ku Voice of America Al Jazeera BBC aye batuuka wano bajja okubona ensi enungi eri green yona n'ensozi dona da kiragala kwegamba ife Katonda yatuwa so mbaye ndi ku point yeko bantu obo oyendo ko attracting kuba ensi yona the whole world abantu bali kulwanira chebeta FDI foreign direct investment ezilata agenda kaba America kabe China kabe buyindi so ni for singa no kwetaga that foreign direct investment ayo omuntu ngaka ali ku surround center dange ndi kuditwala Uganda mu tawuni eyedinda nzimbe ye factory nzimbe ye isomero nzimbe weirwa yasoka kwebuuza ensi ye tawuni ye erimu amalwaliro amalungi ag'omulembe site erimu amalwaliro amalungi mwena atwalanga family yange n'abakozi bange ambassador obona kawafuna first class mu nasale site eyo erimu amasomero amalungi abaana ife banasomera kuba investor ayenda abe wano ni family yebe wano so ti kuba no muidinda family eri Kampala kubanga neri Kampala parents nebindi sti kuba idinda ainga abana bali kusomera London kubanga neri amasomo aga Cambridge so James Cambridge eri butabika so eyo James Cambridge yoli ko bako munkola ya franchise sobola okuba nayo wano muidinda amalwaliro getu kwogera ku Apollo Hospital sobola kuba nago wano muidinda so kyasikiriza abantu okwita ambassador ekintu kino wakitegeera bulungi president yatuyamba okuta mu buyindi amagezi ako goyezeeyo mu buyindi twenda era ku sheno nenda nkwaniriza omulundi ogundi oide oyongeremu okundi onongola ensonga eno kuba kyolireta kikulu ino ate bwe tunayongera okusika services enungi
kuba tubona tuli ni Java House buti Shell eri wano Total eriwo Jesse eriwo bwe deyongera okuba wano omuntu aba asobola okuba comfortable mu Idinda nga tiyegomba kujja tidi Dubai tidi aenda kujja Kampala bengaba mu Idinda comfortable atenga neyo Idinda original awo wontegereza nti nikiva waliwo olwana ino kubona nti Idinda efuuka city ayengo yende ebe city complete ng'omuntu bw'aba wano tiyegomba kuvaawo iya ambassador obairo kidi nti Idinda ni city yonka eri accessible by all means of transport obairo kidi era n'ensonga lwaki twasaba era bagideclarinze nga strategic city ekigambo ekyo kitegeeza strategic city not just a regional city it's a strategic city eri highway okuva ku mwalo gwe Mombasa eno ndisobola okugwawo ekimaka ekyo ekisaawe ky'ekimaka abantu mutakizanisa eno ne Daboing ndisobola okugwawo ku kimaka ya kyetaga kwongera kugaziya mu bwakatono kati ate n'ettaka liro ku expandinga mu bwakatono kati awo Boeing dagwawo ni myaka egy'ensanvu dagwawo ngawo yange Entebbe waliwo Entebbe ya potro yafunamu ko obuzibu osobola okujingira ng'oli kubita ku maadhi era ekimu ku byatumbula tawuni eno kutumbukwa mu mwaka ndowooza gwali 19 na 14 Busoga line oba 1918 Busoga line bwe yatuuka wano Idinda Butimpane kidyeri kyatandika okutambula ku maadhi okwo nga kiva Idinda kitwala Pamba n'Amaido kibitwala Port Florence ni gyebeta Kisumu olwaleero bwe kyamala nkutuuseere Pamba n'Amaido kyaira kai n'ebintu efe byetuzira byetwenda general merchandise byabyo bintu ebyetagisa mu bulamu obwa bulido awo ne town yatumbuka mu by'obusuubuzi bwe twali India Mumbai twaja ekifo kyebeta Gate of India wali okituuse India Gate of India awali Taj Mahal twajayo anti oli kubisoma mu Kiwarabu Abarabu baveno abazungu baveno kati twaje okubona actually Mumbai ni Idinda connections ine era bwe twali ku airport bwe twabakoba Uganda abayindi batubuuzanga Idinda so eno ni time obwachabazinga abakulembeza abali ku Mujinja City Authority n'ababoni ba Baba TV abone ba Abbas franchise show tugemaganire walala tulina omuntu waife tugemaganire walala ba scholars mulye abava mu Busoga ba professors ba doctors ba researchers ni organize tugemaganire walala Idinda irewo kuba Idinda is the heart of Uganda right era ambassador tweyanziza ino kyetuli kusaba okobera abali tubona onayikiriza okwira ku show kuno ndemwetefutefu sawa yona tweyanziza ino n'olwaleero era ndowooza ye muntu use kunsitukiremu obaire mu byo bindi ayo owaireyo owaida wano nsonga da Jinja City abere bandese ku town hall awo tweyanziza ino tuli kubaganya ebiduubo okwirinda gye twenda tibabi abakulembeza abaliwo kirungi bazirayo wali kirungi ona bayikiriza nti munaifona ine itafaire yataku kirungi kaida atukobere ino le yataku yali tawa atya bale twana tutaire kugano ayeri no yali tawa atya tweyanziza munda gane ngandi ku nsonga da Jinja City era n'ensonga n'endani ate Idinda City bwe nakula Idinda City is a role model city ebibuga ebindi bisobola okubonera ku Idinda byona byakulakulana Uganda ife yakulakulana kuba abantu bangi nze erira waliyo kyebeta Jinja Camp era lire erina ebintu ebifaanagana ni Idinda bingi bwoje Masaka abantu bangi bana Masaka balinga mu Idinda muno n'embalala yona nze najja okubona hill water nasooka mbonera mbalala so Idinda mukulakulana kwayo government officials Uganda Investment Authority Minister of Trade Minister of Finance mwongera okusupportinga Idinda City kirungi tulina ba contacts baife ambassador wuno ambassador Kezara speaker aliyo n'abandi bana tugemaganire walala tukulakulanye Idinda City through franchising so tweyanziza ino ambassador barakallahu fikum barakallahu so tweyanziza kale mbebulungi